Upoznajte Ekozeku, vašeg vodiča za čistoću. Danas će nas naučiti kako pravilno koristiti pametne kante za otpad. Prva lekcija. Kako koristiti karticu? Prvo što vam treba je kartica za pametne kante. Prvi korak je da prislonite karticu na senzor kante. Druga lekcija. Koliki otpad smije stati u kantu? U ovu kantu stane vreća otpada do 30 litara. Treća lekcija. Kako pravilno zatvoriti poklopac? Stavite vreću u kantu. Na kraju zatvorite poklopac i to skroz do kraja kako bi kanta bila spremna za sljedećeg korisnika. Četvrta lekcija. Što ne smije ići u kantu? Izgleda da je Ekozeko malo pretjerao s otpadom. Misli li on ovo ubaciti u kantu? O ne, Zeko, ovo neće ići. Zapamtite, maksimalni volumen otpada za ovu kantu je 30 litara. Prevelike vreće neće stati i kanta se neće moći zatvoriti, što još ne ide u pametnu kantu. Ekozeko je očito proveo dan u vrtu, ali Zeko, lišće i grančice ne idu u ovu kantu. Grane vire i kanta se ne može zatvoriti. Predmeti poput lišća, grančica i zelenog otpada nisu prikladni za ovu kantu. Zeleni otpad možete besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu. Kako olakšati korištenje kante sljedećem korisniku? Ekozeko pokušava otvoriti kantu. Nešto ne štima. Senzor pokazuje grešku jer poklopac nije zatvoren do kraja. Zato je važno zatvoriti poklopac skroz kako bi kanta bila spremna za sljedećeg korisnika. Tek tada sve radi kako treba. Ne ostavljajte smeće pored kante. Pomažemo svima ako ga pravilno odložimo. Ponovimo još jednom. Prvo, prislonite karticu na senzor. Ubacite otpad, ali ne više od 30 litara i na kraju obavezno zatvorite poklopac do kraja. Pratite ove jednostavne korake i svi ćemo zajedno održati naš grad čistim i urednim. Hvala što čuvate naš grad.